and Matakabinani Kua, hotel workers in the hotel industry all over the country. We say Yandra and welcome to Ouch Palangi Show. Yandra Demesi Yandra Eleanor. Yandra to everyone tuning in this beautiful morning. It's a bit different this morning. It's drizzling outside and bakame sembutumbuto to still dark, Dark moon. No, full moon. Bayana tadi bikin sarang di bulin into betul betul kemana bela mani toli di totong sarang di foto toko mekina na mata na ni kuah the bus, the minibus, na taxi, na keria, moto ka bagay to okay private vehicles ni sembol man mata ni kuah total lesing ni garapita bi bagabuli. Some students will be very difficult this morning to wake up and because of the weather and we understand our children. We know our children if we know that it can make them sick erdo toto bimate sakni ngenita na nonran rakinimbulan nan rakingo parents bikian tala baka tula wabinaka menda na zakabang baleta tu nga mimiti ko nga na nonrambulan na lubenta waya na pinapikipikam dikat saran na itumbu-tumbu anto ni susu ni sangol itu may baka mataka na bukun daka binaka baka lebu nang garabitabi en na mataka en aloma ni ON 685 ve tamay likumbayawa maturangan ni natawboli nantar baka walu mainitasir Yandra mani binala buni bengkarabi itu kokkan na betul ngoni sala di pa bola buni bengkarabi ON 685 tamay likumbayawa natawboli nantar baka walu mainitasir bola benaka well anyway Timothy and Whiskey 50 ngo about kay control ba Blondie aron to betul may matakan ni kuha and President Plaza sa President Coffee Land family or tundo betul may na matakan ni kuha yan na ka Mr. Permendro Singh Samambula. Stay safe. Don't na itatauto ka na bimataka. Stay safe. Always. The minivan drivers and the passengers, kita wanda sigil bikim ni mataka ni bingar bikok. I would like to ask Demesi only two questions this morning. Right. One is the callback. The callback meaning during your career path in loving each other. Right. Saan kayo start? Yeah. Na pinto mo ni patake na sa chiko ng Bula Pakawati. When do you want to call your lover, say your girlfriend, or how often do you call your girlfriend in a day? Every 2 minutes. Every 2 minutes you for me and LM662. it was very hard. It was very hard for me because my love no phones that time no phone mataya ngone ang girito ni dingo tumunonta bisa na mo to Soprano masori siya ni soprano au kadi bata lento talenaya girnala iya ano mesapo sa mo kila me baka bento tale na friend sinewe sister ngone ni sa lako ni sa parama paramo sa tabu talento nela right balto dukila ni sa la iya sa parama be usar ko saranga akila ba sakit na ba ko nampak lala iya berarti nyo isin isto atake turna nampak di tempat tunan na SIM card ako parama ni may bay nakoro mostly we use the friends phone right friends phone ni wating delete dela ko na wele tu friend tale loma girta la friend iyo matagal ri ko tak sa daw sulingan na the drill right we call the number and we say the drill right Aw nang kaingirian na time go. Right. Don't call this number. Yeah, don't call this number again. Kuata liba call back sing ngirian na ngaw na tala sinipinto ni the time that I usually. Iya. So don't receive. Right. Iya. Kaya rumbilay kina. Bata. Whoa! It's not easy. Oh, tinay Phoebe. Kailan tala ka nagiro to ka mata may Phoebe. Go right now. Tinay Phoebe is interview ni. The phone call is non-stop. Iya. Salah ko na phone call, kala ko na call back. Kaya kanabanjin din na matakan ko Sangka bimbing nga may nasisiyoy ko. Alam ko talaga may nagir. That's what ko bes ko ko tarong Nangon ni pinto mo ni Dems. Ay kung tong gir ba bida Mo baka wasuma. Yeah. Right. Wasuma. Sometime it stop my
My work. What is the reason? What Yeah, was okay. What do you talk about? Iya. Sala ako nga may sala tarong itali bakat ruwa bakat tolu. Kemundo tikiwi. Ikaw ang kahenra na bila. Meron nga dito nga napong ganin mo ya. Iya, napong ganito mo, but it kills. Right. It kills the relationship. It kills the Yeah, relationship. the often you call. Right. Bakal baka boring tak, eh? Right. That time of relationship. Right. So what's your advice to young couples? Binaka lang giri ba ko suma? Iyo? Binaka, so nang una baka mindalin to kanto katal tuber tunan da friend, eh? Baka itaw tiko ko sa bukong giri. Rosa bo pinto mo ninti no roga. Okay, nato sa may episode kin sa may tsugi bali oras. Gori. Iya, nabiso nga ang baltar kay ko pang karate ko sa tiban. Sabi suka raw. Sabi suka raw. Okay. Iya, sa kay beso raw, nasa sangat tuwa may beso. We need to tie her in the home. Okay. Okay. Because that time everybody, Available, eh? available. You don't know after calling who Someone she else might calling call. back. Yeah. The singkila tu bertakon yang anu betul ya. Just like you. Lagu. Kenta. Kenta tali ngone watu ya. Santa kami hindi isang kayo okay. You know, we kasara mo sila tunikila na we kago. are different. Oh yeah, I'm on the other side. Oh, sige. Asu. No, I don't like mendo me ngiriti uti ko mai bitarabi. Fed up. Fed up, eh? Malata iyo because we Kaya nga, may will basi have kami nothing tarabi. to say. Tangal bitalo, Iya, sir. mga bitalo sawati. Iya. Plus I have other things to do. I have other friends, eh. Iya. Kaya baka mendo it's baka me pamandu ato ka. Matoto ka mo bugi tangir to ngala talbon, eh. It's It's nonsense. nonsense. Bila kami kuning giri. Bila kami embasika. Embasika tiko may pinguna. Siya ba? Siya nga, no. Siya nga basika. Oh. Menta bitalo no nga So, to ba give you nga space, eh? Iyo, to give Iya. give a space. Yeah. Di baya, barita kan na emboro itu kan na yalo that he's what don baka me Sa ni tawdo ko chiko na. Iyo. Iya. Ako sing ni trust kiyaw? Yeah. Like wanting to know every detail of what I'm doing. Iko chiko ribe. Iyo. Dapat Ikaw na research, ko. Right. O siya, after another 10 minutes, dapat sana ka. Iya. Baka me, Yeah, that's boring. it doesn't taste That's iyo. boring. Does not taste fluently. Yeah, because you know what I learned from that kind of relationship, the call non-stop calling. Right. Because it's this. Some people, some of us, hindi kila sa tunga kina, tala matanggal tama-tama mo kongko. Yeah. Kung na wilili ko ni budisa. Sige tin na nakakata. Iyo. Yeah. Right. True. True. Na That's kata true. kami chukongo ni Iyo. siwa. Si matala eta beta kabutiku. Right. Na kata chula nangiri. Nagiri. Gurser nga. But So lang okay. nanda abigirin ito. Mothe, eh? Yeah. Sa ruta na mo, sawa na ron. Viro mo dito na kianru. Yeah. Pero wala lang kaya remember si na reboot. So when you call, you had your idea what? Hide atu sinira-ora. Hide ni siya kanino ko na namba. Parang mo na yan may kinana natalbunan na Alcatel Digicel. Gurser nga. KO 950 bay Ramu Andi Hey, Kechawachi hey. kay Kawai Tawata Malo. Yeah, Kung yeah. hindi binagana mo tabi na ni Kwa. You know, Yeah. one day, kung na matanggalin ko, kung na... Yeah. Ay, si Emberkino ngo, si Emberkino orto may bali. Yeah. Si, ang giridala. Yeah. Right. Kung na giridala ko kay Kati. Uy. Kung nang giridala ko. Iyo. Go sige matini ko na matalo tagi na. Awa atu kuni pangangga. In English, please. Malas na bawa sa was wrong. Oy. Iya. Right. One day, we was aimless at home. Siya ngono to ni dormo. Iya. But there's only one phone available. Right. Yeah. This one, the Nokia phone. The hard one, kung nakatangan eh. Iya. Yeah. Iya. So, we have our own battery. Santo ta kung naka ni game, kung nakangata, kung ka na... Iya. Iyo. So, iyo, kami mamuri ang kikalib. Iyo. So, that one, we take that phone. Right. You have your own battery. You charge your own battery. Right. Yeah. Si sanggiri oti mayo dono ko barala, ang Yeah. yeah. Dono ko tabali sauti nung chance. Right. Right sauti. Sangkay otong pa nung ko battery. Multi-charger. Iyo, ngayon ko masyado mo pa na talibon ni sila. Ay. Kami kinanap pa may batay. So like that, we call sometimes sa kami lay. Okay, sab man to yaw. Iya. No na talibon. Right. So how you often call? So nanguna, baka mo kayong giring-giring tiri bangko. Sa singa ni katiti ko may isa ng duwe. O sa kilasar to kay kain duwe berto na nung matelolo sa
Sa viruti ko lomongo. Sali, alis spoil tagi ko tali Sa loma. school, hali itu kuna bako tatagi ko tu merokin na loma. Dona kena side effect ya, kaya Yeah. lakin na. Right. But it's very good to call. Iya. But not often. Yeah, Yeah. not often, Iya, not mata often. kalilinga bayandra. Iya, bayandra, banu ni pinag ni kuwa, Iya. Me, space ta kana numu unggiri. Iya. Balik Okay. ta, sini Ala kan ba tu kami dala lah. ka betaronga. Yeah, The last fine. question. Yeah, Come, question. everyone nung taro matagli. The Right. first one is the Le call. utale nga the nung callback. utaro. No. The second one. Ela ko tartu mabongo Hey, tombon dino hold on. The connection between the moon and us and the earth. See? The powerful in the moon. Right. Did you see yourself in the moon? In the morning. Meta mo din dori itu na pula mata kalila. The strong connection between the moon and you. Right. Samburong daw tininduay daw tabi ko kemo ni sa sero me bakana vula. Right? Cari Right. Iya. You know the moon, when you see the moon, Right. you see the face. Comparing, You right. see the moon, you compare to a woman's face. Right. Because the moon never destroy your body. But it touch your skin Right. and humiliate your skin. Humiliate. Warna mo berdua. Gak pasar ngakin na daw juga lagi kayo ni ko. Lamps dito na. Pick up those lines. Mulu daw tu mena humiliate. Paberdua dalam. Paberdua tayo kita dalam. Iyo, mama tu atay. Nimbu tu na sulon dali. Mamuro na ito na lumawal. Na full moon. Andre kaya masih Sakit nanti. doon na kamate. It doesn't speak or doesn't do anything. All it does is to shine in the night. Gaya papunto ka mo beira mera baka tulo tangan rumbula mera kota libi na bikar tokar. That's the power for the power Yeah, that the it's moon very has. powerful. Iyo. Yang mana ka jam tunggu dala. Santina. Arkalas bulare diku pedeli chale. Lamps dito nga sona points. Momon na rin ito ko maybe. Ano to muna? Dennis. Wani tumika ngo kan na bakyo na tumika ngo na baling gayi. Right. Kaya masih bulare may Holy Cross may Enriqueta Maduata. Iya. Saban nire. Like